Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayat mana kebergantan sabendingan sagian kaya makam betauras ma'urif mallahu subhanahu wa ta'ala nagian kutua haditha ika 26 sagian kutama haditha pembergantan sa bendingan sa kata sekalian ma'urif mallahu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Yang mana nian? Namia katitayan ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langwan natigian na mga anggota o mga tao alaihi sadaqah na pato tagyang kutua din yan di kapaka sedekah kulla yawmin tatlu'u fihi asyams ko uman gawi apis bangun so alungan mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Gina na sadaqah o di na kapakapsir ka kung mga anggota mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala na kanabang ngulalang busa tamok mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala kapiti barangana sadaqah mga urip mallahu o di na sadaqah mga urip mallahu sasadin sa kapakapsir ka niyan mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala ngulalang sa tamok ngulalang sa kateru ngulalang sa galubog ngulalang sa tuma ngulalang sa nganinsan mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Namigay so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga ibarat yan. At tigyan na ta'adilu bainal ithnaini sadaqah. So at tigyan so kapag ginuntulan ka si ku pagiltan o dua ka tao mga urip mallah na sadaqah mga urip mallah subhanahu wa ta'ala. Maanagyan ko tuwa kaya pakang ginawa nga sagyan ko tuwa dua ka tao masasamok o di na kaya ko kumakiran sa kaya pag ginuntulan ka mga urip mallah subhanahu wa ta'ala na sadaqah mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Gyan ko tuwa di kap sinabutan na gyan ko tuwa dua kataw malagi do palay do mama o di na mama agu bubay lagi do kerumay o di na siringan na o di na nganisan mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala magari o di na tungan niya o di na ginawa mga urip mallah. Nagyan ko tuwa kapakapi ang ako betadiran sa agyang ko tadiran nakapakasinabuta o di nakapakasinabuta ang akiran na sadaqah mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Padung sa ini baratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nisumpat yanon at tigyan na wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. So at tigyan so kauguping at tigyan si kotaw sa kapakakudayan sa agyang kutuwa kudaian ma'urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ada dia diterun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi ko miyangau na amasa aya pugusar na kuda ma'urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Maka pangagirawan na sautaw na di pakasakat sa gyang kota kudaian udi na untanian udi na nganisan ma'urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kota tigi na kauguping hon sa makadaon udi na makasakatong piya na sadaqah ma'urip mallah lagi duga pakaampitangon ma'urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Udi atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Udi na suati gian so kaugupingon sami puro ko nagyang kutua awidian sa maruran yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na sadaqah. O pamasaka gian kaya masatan mga urip Allah na lagi dagyang kutua tawa pagda sa tarak lagi do di pakagaga ka adna sa dirian udi na loks udi na kasakit ngani jan di pa kada
udi na di pakasakat ko motor yan. Nah kiagupan ka mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to kiagupingon na sadaka. Udi na wad na proran yan. Mapunid-punid, nagyang ko to kaugupingon sa maruran yan. Mga orip Allah subhanahu wa ta'ala na sadaka mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nisumpatum manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Na suati giyam su kateru sa mga pipiya kateru na sadaqah mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi du kapiya kateru kapakin dulu na kung balaloks, udi na mga pagari, udi na mga tunganay, udi na mga ginaway, udi na ganinsan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi du mga guru tano, udi na ganinsan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tawaditan udi min dulu na. Nagyang ko to kapiya kateru, siku dikiran dikipikin dulunan, kindulunan na sadaqah mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sempat manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Nah, umanatiya ni salakad ipsungkas iko sambayang makna agi ang kutua kapsungkas sa masjid mangorip Allah na sadaqah no to mangorip Allah subhanahu wa ta'ala wa gauta mangorip Allah. Wa tumitul adha anit tariqi sadaqah. Nasop na tigyan so kakuwain ka sa pupot udi na garansang udi na alang si kulalan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na sadaqah mangorip Allah. So tigyan so kakuwain ka kulalan sa pagaringasa udi na kakuwain ka ko pagaringasa si kulalan na sadaqah mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan na hadith miya panutulunan ni Bukhari bago si Muslim mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya kekuasaan na teo ndauan tuma mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na umani anggota mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na sagyang kutuwa kapitairon kailangan nagyang kutuwa din yan di kapakasir ka sa panalamat yan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutuwa kaya rizki iron wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya pakalduwa mo riyan uli na kapipi aginawan yan uli na kapian yan ikang bubulawasan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bapian to na din na piti barangan na sadaqah mangorip Allah lagi dagyang kana na ni aloy sagyang kana na hadith ini bagaya sampul ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa sita na bupmantawi sa diyang kung naganing ko suara ko sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.